دما خوش ببینرین هیجا ایرون هی سبات 2022 جه روژان روژا چارشمه بویا رو گشتدن هری سرکه و هری بالکشین کل سرانسر جهانی رودانه امی جاره کدن حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هیجا کریز اوکراین جه خواهینا جید روژا و سرکه جهانی ده پاریزه تفجير او تطبيقات لسنوري ولات مترسيا حي هرتم زندي دهلا روسيا لنافا بجاهي او درياي تطبيقات خبر فرح كريا ولات اوروبا يجبو پشتوانيا اوكرايني لكييف كوم دبن وزيرين كارين دروين المانيا اوستريا سلوواكيا او كومارا تشيك سردانا سنورين بيشين اوكرايني كرن كوشكا سبيشي جارة كدن جا الوزيا لسنوري ولات موسكوا بربرسيار نشاندا. پیامین آرامی تین داین لیل سر عرده هی ناجی تفگره که متر صدار هیا. بالافرین روسیا جا آسیمانان دانا کون. هلیکوپترین ایریشی جی پشتی تین آمده کرن بر با آرمان جن جبوان هاتین دیار کرن و دچن. لناوا دریای همان روش هیا. لهمبری مترسیا لسر اوکراینای اوروپا جی دخوازه بیک دنگی هلوستی نشان بده. جبو ویه که دانستاندنین ولاتین اوروپا یا جبو اوکراینای زیده بویا. وزیر کار دروی استوریا سلوواکیا و کومارا چک تبلی فرماندار هیزن هفبش اور جنرال اولکساندر و سروک روبریا هرما لوهانسکی سرهی هایدای سردانا ستانیتسیا لوهانسکا کرن. لأنیه کدن یا کریزه وزیر آلمان هبو. وزیر کار درو یا آلمانیای آنالینا بیربوک هفته سبات جبو سردانا دروژان لأوکراینای بو. آنالینا بیربوک ده چارچوه سردانا خود بر خدا انین دنباسه. بیربوک گوت هرما کودمک جبو اوروپای جه گشتیاری بو نها شاهدی شرک لناوا اوروپای ردیکه. Almost 2 months ago, the Biden-Harris administration launched a trucking action plan to strengthen America. دروژوا کوشکا سپیا امریکای ده جارکدن اوکراینا یک جمجارا سرکا بو. بردفکا کوشکا سپی جن پساکی دداخویانیا چاپمنیا روژانه ده جارکدن بالکشاند لسر تفگرا ایریشکار روسیا لسینور کیوه. پساکی گوتنا بایدن یا ناتو آماده هینا زلالتر کرو وها گوته. ناتو هرتم هوالبندک پاراستنه یا یکو بده هزاران لشکر لسر سینور خو کوم گریا روسیا یا نه ناتو. ام پشتگیریا خو جبو هفکارین خو لحریمی زیده دیکن. روسیا خودی وی هیزه یا کودکاره آلوزی کم بکه. از هیوی دکم کو او هیوی بکن. بلید نابرا روسیا اوروپا و امریکای ده ترافیکات دیپلوماسیا کو نیزی هفته که به داوی بو سرکماری فرانسه ماکرون به پوتین و زلنسکی را جویا ماکرون گوت من کاری جه هر یک جوان سوزک زلال ور بگیرم کو لسر بینگها پیمانا من سکی تف بگرن هر وها ده جوینا لیدرین آلمانیا، فرانسا و پولونیا ده جهاتا گوتن آرمانجا سرکه پیشگیرتنا شرکه لاوروپاییه.
سروکومار فرانسا ایمانوئل ماکرون پشتی سردانا خواه یا لگل سروک دولت روسیا دو به همپیشه خواه اوکراینای ولادیمیر زلنسکی را جویا. هر دو سروکان به تن جویان و پشتی ویجی درکتن پیشیا چاپمنیه. Пані та панове, присутні гості, шановні журналісти. ده داخویانی چاپمنیه ده زلنسکی جبر هولدانین آشتیانه ین ماکرون سپاسیا ویکر او گوت. بگشتی ایرو هفدیتنین ما ین واتدار و پر برهمدار کرن. زلنسکی بالکشاند سروی یکی کو اوی پابندی آگربستا کل هریما دوم باسیا اوکراینای هاتیا راگهاندن تف بگرن او گوت. امیل گور پیمانین مینسکی دیپلماسیه بدومینن. Depuis la révolution de Maïdan en 2013-2014, l'Ukraine a choisi جالی دم و سرکوماری فرانسا ایمانوئل ماکرون درباره هفدیتنین جدا ینکو به پوتین و زلنسکی را کر و ها گوت. مدوه به پوتین را نیرینین خو پار وکر. ویشی جمن را گوت کو اوه نبن چافکان یا آلوزیه. ام دخوازن کو روش ده چند هفتین پیش دا آرام ببه. من کاری جهر یکی جوان سوزک زلال و نزلال ور بگرم. کل سر بنگها مینسکی تف بگرن. ماکرون د سردانا خوده 12 میلیارد یورو پشتوانی جبو اوکراینای کرد. سروک وزیر آلمانیا اولاف شولز، سروکومار فرانسا ایمانوئل ماکرون و سروکومار پولونیای آنچه دودا بریا هفدیتنا لبرلینه دخویانیا که چاپمنیه دانه. Angesichts der aktuell außenpolitisch so angespannten Lage شولز دیار کرد که او به هفکارین لأوروپای را جنیز و دناوا دیالوگ کدن او گوته. آرمان جامعه هفپار اوه که لأوروپای پیشی لشر بیگرتن. دوی مجارده امی حمو به هفره تفگر بکن. Je partage totalement ce que M. le chancelier et M. le président viennent de dire. سرکومار فرانسای ماکرون گوت جبو چهار سریا کریزا اوکراینای دوی دیالوگا بروسیای را به فرمات جدا دوام بگه. ماکرون دا خویا گرن که هفدیتنا به سروک وزیر آلمانیا و سرکومار پولونیای اند جدو داره لبرلین را گلکی بواتگه. Wymieniali się naszymi doświadczeniami, choćby wynikającymi سرکومار پولونیای دوداجی بالکشاند سر پیوستیا به هفگرتنه او گوت دوی ام نیشان بدن که ام بی یک دنگی دا آخوین امی پاش و گاو نا آویجن و امی دست جکسی برندن. ریوبریا پیونگیانگ درانین خواه لواشنطن توش کریه کوریا باکور گوت تنه ولاتی ما هیا کود دکاره به موشکان ایریشی ناوا دولتین یک بوین آمریکای بکه و بوی اکی رجی جهانی بهجینه لهمبری وی اکی آمریکای جی دبیجه تنیه تک دجمناتی وان لپیشبری ریوبریا پیونگیانگ نینه. جبو زدگرنا آلوزیه جو وزارت کارین در و یا کره باکور داخویانی هاتاین. 정식을 거행하게 됩니다. 해돌수를 맞이한 것은 참으로 감격스러운 وزارت گوت د جهان ایروین ده گلک ولات به تسلیم بون و گهدانا کور آب دولت نیک بوین امریکا ره دماخواه وندادکن. تنه ام دکارن به آویتنا موشگه کی ناو امریکا جهانی بهجینن. وزارت دیار کرد که توی بیتری 200 ولاتین جهان هنجی لیتن چند جوان خودی بمبین هیدروژنی موشکین بالیستیک این ناوبرا پارزمینینه. جرباندن موشکان که دسپیکا سالج آلیه ریوبریا پیونگیانگ و هاتی زیده کرنجی و کسر کفتنه کی بناف کر. هروها هات دست نشان کرن که پیشیگیری آشر هات خورد کرن. There was a robust discussion of Ukraine. There was a robust discussion. بردف که وزارت کارین در و یا آمریکای نت پرایس دیار کرد که لهمبری کره باکور تنیتا دجمنانه تنیو بانگا دیالوگ کنو کر. پرایس گوت او ریوبریا پیونگیانگ وکی گفکی لسر آشیتیا ناو نتوی او لهی و رژیمان نهیلانا نوکلری دبینه. کره باکور ج دسپیکا مها چلوه 6 جرباندن موشکن هیپرسونیک تاکتیکی و کروز پیکانی. هریداوی حکومت توکیو سیوله سی چله راگهاند که موشکا هفتان هاتیه جرباندن.
ها دیارکرین کو موشک بلنداهیا 2000 کیلومتره و پشتی درێژاهیە 800 کیلومترەیی کەتیە. هەروها ئەف بە قاسی 30 دقەیان ژی لە هەوامایە. چالاکیا پیۆنگیانگێ یاکو بریارên netewên yekbûyî bin pê dike, rastî bertekaraya giştî ya navnetewî hat. Belê divan rojan de ku vê danûstandinên bernameya nuklerî ya Îranê careke din dest pê bike taran hêza xwe ya leşkerê nîşanî cîhanê da bi vê armancê Îranê ragihand ku mûşekek heta 1405 kilometre diçe amedeye. Li Vîyanayê danûstandinên ji bo bernameya nuklerî ya Îranê careke din dest pêkirin. Piştî vê biryarê bi rojekê Tahranê mûşekeke nû ya ku bi qasî 1405 kilometre diçe eşkere kir. Danasîna mûşeka balîstîk ji aliyê Ajansa Nûçan a Tansimê ve hate parvekirin. Li gorî agahiyên ajansê, mûşek ji aliyê hêzên parêzvanên şoreşê ve hatiye amedekirin, xwedî hêzeke mezin a tevgerî ye. Bandora wê heta 1405 kilometreye û yek ji çekên stratejîk yên Îranê ye. Navê wêrankerê Heyberê lê hatiye kirin. Heyber di sed sala heftan de kel hat cihoyan bû û di şer de kete bin kontrola Müslümanan. Li gorî kapasiteya hatî diyarkirin, mûşeka nû ya Îranê bi hêsanî dikare li hedefên Amerîka û İsraîlê bide. Sererkanê artêşa Îranê Muhammed Bakirî ragihand ku ew ê di mijara pêşxistina bernameyên mûşekan de xebatên xwe dewam bikin. Li Libya ne hilbijartinên giştî pêk hat, ne jî hikûmeta demkî armanca xwe heye ku dest ji erkê xwe berde, Parlamentoya Libyaya ragihand ku wê serokwezîrê nû eşkere bike, lê metirsiya wê yekê heye ku piştî daxuyaniyê şereke nû yê desthilatdariyê li welayît rû bide. Parlamentoya Libyayê wê roja pêşemê serokwezîrê nû yê ku ji bo serokatiya hikûmeta demkî eşkere bike. Piştî ku hilbijartinên demokratîk yên 24 kanûnê hatibûn plankirin pêk nehat û demeke nû nehat diyarkirin, hewildana guhertina serokwezîr dibeyba derket pêş. Her çi qasî parlamentoyê digot, 24 kanûnê erka dibeybe bi dawî bûye, lê ti armanceka wî nîne ku dest ji desthilatdariya welat berde. Sibe parlamentoya Libya li ser mijarê wê bicive. Meclisa Nûneran a Libyayê wê eşkere bike ku Wezîrê Berê yê Navxweyî Fethî Başa Axa an jî şêwirmendê Balyozxaneyê Xalet El Baybas weke serokwezîr hilbijartiye. Her du berendam heftê sibatê planên xwe yên di dema hatina li ser desthilatdariya welat de li Tobrukê eşkere kirin. Li aliyê din dibeybe do got ew dest ji desthilatdariyê bernade. Tê fikirîn ku li hevkirinên siyasî dibe sedema nakokiyên di navbera komên li welat ku cudahiyê di asteke pir bilind ye. Belêbînerên hêja yek ji şefên bazirganiya kokeyîn û hevkarê rayadarên peyabilind yên AKP Halil Falyalı di êrişeke çekdarî de hate kuştin. Balkêşa ku serokê rêxistina Sûcên Sedat Peker beriya demekê peywendiyên Falyalî li gel serokwezîrê Berê Binalî Yıldırım jî eşkere kiribûn. Doh êvarî li bajarê Girneyê Qubrus'a dibin dagirkeriya Türk de xwediyê yek ji qumarxaneyên herî mezin û bazirganê kokaîn Halil Falyalî bu armanca êrişeke çekdarî. Yapmış olduğumuz toplantıda çok güzel kararlar aldı. Benim fikir olarak ortaya koyduğum fikir budur. Ajokarê Falyalî li cihê bûyerê mir û ew jî gira birîndar bû. Piştî çend saetan Halil Falyalî jî li nexweşxaneyê mir.
هری زیده جی به پیوندین خود به ایریشه را بازرگان مزن این نارکوتیکی جارک دن کتروجوی. هری زیده جی به پیوندین خود این وشارتی لگل رایدارین آکپی وزیر کار هندور این سال نوتی محمد آگار لو مابریا دمک سروک ریخستنا سوج سادات پکر پیوندین فالیالی لگل رایدارین دولتی اشکره کربو. پکر دیار کربو که حالیل فالیالی تفی کوری سروک وزیر بریی آکپی بینالی یلدورم و محمد آگار بازرگانیا کوکائین دیکن. Televizyonda tehdit ediyorsun ya, oradan çıktıktan sonra da bu tehditlerine devam etmiş. به تایبەت بالکشاند بۆ سەر وەیەکێ کۆکەشتەیەن نارکۆتیکێ یەن ji Venezuelatên biriya Halil Falyalî têne firotin. Abi duyuyorsan gözlerini aç kapa abi. Duyuyorum diyor. Şöyle bir gördüğün gözlerini bir kapaya ver bakayım Mehmetciğim. Tamam. Sedar Peker wekî din gotibû, rayedarên dewleta Tirk nikarin tiştekî bi Falyalî bikin û sedema vêyekê jî wiha eşkere kiribû. Di destê Falyalî de kesayetên veşartî yên rayedarên AKP û dewletê hene. Eger wan biweşîne, wê rastiya gelek kesan derkeve holê. ریخستنا تندرستی یا جهانی جبو کمپانیا تکوشینا لدیجی ویروسا کووید-19 جارا کدن بانک لولاتین دولمند که ریخستنی بالچان سر روشا هرمین خزان اوگوت دوی جبو وان 16 میلیارد دلار آلیکاری ورشاندن. دیرکتور ریخستنا تندرستی یا جهانی تدروس آدهانام گبریاسس به داخویانیه که اشکره کرکو اگر درفتن پیویست جبوان بین پیشکش کرن اوی کاربن ای سال داویل شوبا کووید بینن. Community, countries, partners and colleagues to continue their work. درفتن کو گبریاسس بحثتکه آلیکاریا مادی یا ولاتین دولمنده. و دوی واریده اف بانک لآلین پیوندی دار کر. جبو تیکوشینا لدیجی کووید-19 فونکا تایبت هاتی اساس کرن. دوی ولاتین دولمند با آوائی که عادل آلیکاری پیشکش بکن. دروشکا و هاده و هم پرسکلیکا درمان کرنه و هم جیا درزی کرنا مروفان چاره سر ببه. به تایبت دوی دمیده کو واریانتا اومیکرون بلز بلاف دبه. بلاف کرنا درمان لحری من خزان شرطه. جوتمها سالا 2021 هاتو بو گوتن پیوسته 23 میلیارد و 400 هزار دلار ورن برهف کرن. لجوه دمه و تنی 800 میلیون دلار هاتن کام کرن. جبروه چنده ریخستنا تندرستی یا جهانه بانک دیگه کو پیوستیه که لزگین به داین 16 میلیارد دلاری هیا. لگوری دانه ریخستنه حتی نهال جیهانه بقاسی 4 میلیارد و 700 میلیون تست هات نکرن و تنیج صدی 0.4 وان بو پارا ولاتن خسان. لوان ولاتان وکیدن حتی نها تنیج صدی 10 نفوسه گاریبون دوزا پیشیا درزین لدیج ویروسه لخوابدن. بیلانچویا باهوزا باتسیرا یا کل ماداگاسکاری گیران دبه جمارا کسین مری درکت نوتوششان و لولاد جی کریزا مروواهی خدای در. ریبرین ولاد ایکونگو راگاندنکو ولایت فودوانیا یا لروشلاتی ولاد به تمامی دبن آویدامایه. لنافچه گلک خانی هلوشیانه و جمارا مریان جی گهشتیان نوتوششان. هری داوی جمارا مریان وکه 20 هات براگاندن. بیروانتوی یا ریبریا ریسک و آفاتیش راگاند کو جبر باهوزا باتسیرای کو داوی هفته گهشته براوین روشلاتی ولاد بیتری 70,000 کس جو اواری خوابونه. باجری منانجاریه کو 530 کیلومتر دوری پایتخت آنتونوروویه هری زیده ج باهوزی باندور بویه. پسپور دیاردکن کو لزا باهوزی لپراوی ده ساعت ده گهشتیه 235 کیلومتر اول لهندرجی داکتیه 110 کیلومتریان. ده باهوزا تروپیکال آماین کو مهابوری لماداگاسکاری به باندور بو 55 کسان جیانا خوش دزدا بو او 110,000 کس جی نچرما بون جمالین خود درکوین. باهوزا سرکی یاکو لباشور روشلاتی افریقای به باندور بو لماداگاسکار، موزامبیک و مالاوی به تواهی بو سدما مرینا 78 کسان.
بله هریما ریسارت لا یا کولومبیای جبر بارانا زیده آخشامتی ده انجامی ده 14 کس مرن و 5 کس جی بریندار بون. لباجری پریراکو ناوندا هریما ریسلات دا یا کولومبیای بارانا زیده کو به روشانه دباره بو صدا شامتینا آخیم. لباجری هن خانی لسر ریبون هلوشیان. جالیا کدن و یکتیار ریبریا ریسکا آفاتیا نتویی رگاند کو ده کراساتا جبر شامتینا آخیده حتی نها 14 کسان جیانا خوش دزدانه 5 کس جی بریندار بون. هر وها کسین وندا جهنم. کسین کل هرمی نیزی چمی ده هرکی دجین ج مالین خواه درکتن او بر بجهن اولتر و هاتن و گوهستن. لباشری کود ترسن جمارا مریان زیده به خباتین لیگرین او خلاص کرنه به پولیس، پاراسنا سیویل، ارتش، آگرکوش او خباتکارین لیگرین او خلاص کرنه ین اوفیسار و بریا ریسک آفاتی یا دولت دوام دکن. بلبنرین هجا لورنوچن من جانب داوود بن حتی صبح جاری کردن ورن پیشیا و بمنندنا بخیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.